Wazalendo watukufu wa Komoro, rehema na amani hujue hanyu wanazoendelea. Na samahani dakika nzima. Wazalendo watukufu wa Komoro, rehema na amani hujue hanyu nasimwendelea. Kar aminio kana indensi hatu wenji wajua amba ukaya Desire Arlemeza ya kufanya video shangio wajibu wa Komoro. Kaya simwambia nukaya emaisha mshinzi madziro yaremawe mwana mkomori yo haki rjebanu rizambe ebonge ngar amini yo bwa Komori na mkemaki ni nwandu mlo Ulaya aminukana ya zingaren kodo inu ye hangbalu randezire harumwensi ya Komori wananyasi mlo Ulaya na mjimakinishe ba ngar aminiyo kana indensi hatu sangban sijibu botasi silindi ero yangu ijetolwa kejatolwa na siri kabo garaji yangu rikafanya josho eske banu oana zijana wakaurongowa jana ibala wakaurongowa namna ila zabarindi imana mwajiheza masera mwamba ukaika Desire hujibu garjo hutowe roho yao imana mwatsu ntowe roho yangu lelo indi banu izo dizorko zamba ya ukaya rango wakati wanazijana mshangiri yao embaezi ya pewinu mwamba nga mjoka unitowe roho sika humlindani nje mnitowe roho yangu emana mwatsuja mwantowe roho yangu indi alama ya ukananga nyuahara ya ujamnitowe roho yangu zabarindi konga mikomori ila alama ya ukaya emana makahamba ukaya ngamjohenda Faransa mwatahe Umar Mirali mumreme Michelambe riele wakaya ila alama ya utashi wa mbabi za visa basi ngari mwambi yaoni ya ukaya nyima shababi mwaka urongo wa jana wala kamjaka ushangaza mnairomba mbuzi mka ushangaza mwanamme ngamu mlindoni wala simlindini nje mnitowe roho yangu shaimahu ngamu aminuka ya vanu haina mruhane ndushambao upepo do mrutu ambao upepo bai shawallah sika ulinda ya ukana ikanyi wanaume mshangiri yao ezinu awe mbae zinu izo mwamba juzi au izo mwamba jana mwamba tina subuti njibu na jana zijibu lelo sika ulinda ukaya nga mjabo garaji ya mangani hangu mje mnonese izo mwamba nga mjoka unonesa emana matsu jahindi njamba nga mumtoreoni shatika ujaba njeno nesukaya emana matsu jahindi haukamwamba ukana ekati subutiti jibu emakali mekaundo mwayamba gamjono nesa ngamjoni towero emana matsuja vogarashi ya mangani hindi na mitika na joshora ngubu asubuhi hata habado la kawisa
yo alama yokaya yo pepo wapuzio sha antuka mimi ngam aminuka mimi mwana mkomori ni mwana mkomori ndo vanu nshemezao zetambu za mwana mkomori. Wallahi mimi sinahu mtoreani banyi wanakuwa komori amandami monao tambu amandami sha ikambali ya gari mjaza haruma oandruma kao kwamba ukanga mjuka hone sa desire ikambali ya gari mlijaza wanadamu wala yote na ushinda nifanye ndrongo nganyina haki sha mimi homo wahangu ni wanao banu ikaizo mimi nambao hamzima amzambondro hamzima ikahanjili yabo garaje yangu aminuka kana ushinda ya ndrende ndongo amzambondro ikamdunga na grupu yila mwefanya grupu ya hanyo yila amjoshinda mnidhuru sheka hamzima hanjili yabo garaje yangu aminukana ikati de lamtimba wallahi de lamtimbiwa ikati de lamtimba wallahi de lamtimbiwa hakamu aminukana kojo ndrema mbili nikeka ndreme nzima ezaheka grupu ila mnirosheya wamiche hakamide desire mzima ularu mwensi yinu eke grupu ila mnirosheya mje mnitowe roho hafaida za fatihu da kolonel azala sumani wallahi ngamtoshinda mnitowe roho yangu sha hamzima ujonjili yabo garaje yangu wallahi no wengo amabo kaya kabatu toshinda ndande ndongo mzima njamba grupu sha mzima mkawa ndusita mfukare mzima ujonlaiya wa garaje yangu hamba bodezi hima hema kalima wakauyamba bati utengelea bangu ngamu aminukaya mimrumme ebonge ngamu aminukaya mintu shangaziwa indensi ya hangu vanuga sina wakati jodo jibu haipindi wanruna wabalegari walijaze mashababi washangiri yao embaezi ya makriminali ya madwalimu yinu wangu wajushinda wandrende nungo sheka pour moi pour toi no embabi yoko kabatu joshinda ndrende nungo ngamtoreyo baratamba nsutoreya shanga mtoreyo eka shaikundi shila mruhanjili ya hamzima ya hunlei ya hamzima wallahi no wengu je suis prêt ngami tayari ezaheka wa balagari wani wono tibalagari kafe diporonga mheyo wani bare ya legari la hangu ngao sita haufukari sinoshena nifanya ndrongo sheka mru mzima pour moi pour toi ngami tayari babiti mru shangaziwa indensi hangu na miti parale shahada la hangu tipanga nezo mbo za hangu za urumia ogarni hangu hujazombo ogarni hangu hunu tijaza zombo lelo tendete hulu zombo za nahau za urumia haukaya rilalikiwa kwado ya gar civil ya hemaranya wa Komori kamine zombo za hangu bana eza ntu mwene sana sha tipange zombo za hangu gizogarni hangu ngami bana besha de bahan lo bana mrunaje bana obanu liyo bana ngami bana alliance do banu ne misale garla hangu lo bana ino direct e ambe ngwanzo ani wena je bana shati dungane garla kamili naje mzima baka mibanu alliance na miti pange zombo za hangu za urumia
haukai nunkodo civil inu guerre civil tipanga zenkodo ya hangu tipange zombwe za hangu ya urumia razononde ngizo gari ni hangu ramasoha nga ugari ni hangu rapuente amerike ngizo gari ni hangu nsuria kanga bandu watuko muka mahakama ngajuko bidia nerete ilazimu ya rete wanu shati ndami bahiti jipanga razononde gamini zobano rapuente amerike gamini zobano tijipanga haukami timne romba muzi mwatu membwa jwa mitsame uli tijipanga ndo gamine zononde ogarini hangu hunu bomze nikesho no de zimabo ni one soko mondo no kena ukiri no kena ukiri nikesho no de zimabo no kena ukiri nikesho no de kena ukiri no kena ukiri yo kena ukiri ni wanose kanga mina kupukupu ogarini hangu kena ukiri mitimne romba muzi gamina shononde na kupukupu ogarini hangu gamlindo uwandu wambe ukanangwa nila yao ema na watu nila ya hindi gami vanu alliance gamfanyo dans 30 minutes vanu alliance ni wanetuka ujanila ye ye mwana madesire ngamwendo na uhusa makalima vanu baina ya hoandu wanu walwa rumensi mwanama mtukufu kawanzo heye uwane sembabi ye mwanama salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh hamadeli na kabanu na shezi habari zonti pia tende nanzanu sema na madesire parce que ezenongo zinu ngizo za ushangavu haku enda taitsongeza tamba asha wanu zoja zabanu wanadamu wa komori lazimu wanruwa juhe wanruambekana wakati ndaunu huo emanatishi ya makalma emana madesire ya zamba banu ya ukana ngavo baina ya wanru amba ukana wanzawa mtoe roho ebanu leo ngamanzo luzise desire banu emwanama kana ebanu mwana mkomori ambilwasi jaye haki yahe bajizo uhoza bajizo urisa bajizo nziro harumwezi habari zo zonsi pia hamade namna mnionao njaparu kaduma media shale wa inu taba hakika mgunge lazimuo ni uzise zi habari zinu hamadele mwana mazamba hamamzishia ngene zombo za husu zonsi pia za ujidifai emanabe shewa risala ya ukana ngujotimiziwa zinitia harara emana kariti wa jeni siwa komori kariti wa jeni sinyi mlobo nzenyo pia emana mwono ezafanyia zonsi pia itsomba ila ezafanu Aimani, sacrifice, eza feswali, eza bapale, yamba ila sacrifice, eza jaza, eza ayunafiri. Zija zonsi, yamba sacrifice leo, emwana madez, hamba ukana, hambilo ukana, kadwe jibu, basabo ngujoniswe mauti yahe, zintaharara, kalewa inwe mwana madezire, hende, nanzaja yaki yahe, hambilo wangu joka, wangamiziwa, yabo maudu, gejoni hundrami mwanansi wangu mwana masharo wallahi no wingu mi mwana mkomori sitorea owandu wamba ukangwa joka hunsa wandu hitwa sitorea indensi ya mwana madesire kanzanu mwana masharo aminukaya we shababi mkomori we mwana mkomori ikau huono le josho raka ulifanya hakika wagaraji ya mangani ya hangu hakika we mwana mkomori we mekanisien hakika mi mécanicien haina mru hatanga pour 30 euros homurwa wahe 30 euros de lejesho la korifanya lelo siti wa mezi mwana madesire siti doandwa here nouveau 10 000 mwana madesire skanzanu sembanu nzima ebaranu owandu kamba ngo joonesa wanwandu walori mwensi walona pouvoir de mana wakasubutongo ze furswa wambengo juka uonesa emana hena mru yamba kangu joonesa mru yabo lazima ya ukana yede mauti dela rongo amdo kana sacrifice eske za ferizinu wando ka hambiazo wando lor masirikali hawe mruraia jawe bo loraia jami bo loraia o banaba menji bana masharlo o mira yamkomori na minga aminukaya ngamtoreyo bala wanazijana wakajana wakahamba haina wanzo wambe wakaujoneso kana ngo na damu imbitsi shabangu mimi mira ya mkomori ngamtoreyo kandensi hangu
miti jo baba hao miti jo jumba hao emruni ko mjua we hangwa zala sumani wodi yarengenti yarengasha siwa shayenti ye hangwa Ibrahima mzee ikanga bo wanzo wa defende mbaye zinu wanzo ke wajoka urirwa hitwa bahisi ngari aminio izori aminio na sikari na ulashe ebonge manama mtukufu Raja Hamadabi vano ntinu ibakisha hukama raia wanzike ngwa terorize wao ni wanadamu ritojo wanu walanda hobi hakawanti wanadamu kaungwa ridhulumu harumenti ya hatu shahoka lelo inu bake wandu warile lo inu ngwa jowa menase wanadamu hamandawo vanu siti mbuzi ekena mnamlona miji yode namna rilona miji namna mlona wandu yode namna rilona wandu sha mwanama Charlo nga muhambi yu hadisi ba lila kungumanyo li defendeo embaez yako la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sha mimi tijotaha ehutu bapanda mwana ne barua yabeho sikuwa jana baba nuinuni heza usi waku mruna jilaiye hamzima ya jembe ukabo Desire Tami mru ya tibalie gari hajaza wandu wajawamba ukana wansa hao waniumwe bayu alama ya ufenya shalelo inu shilaikayo shama shababi wakawone soka bwedezi jibu ujawone shaila ila conference ya wanadamu wenji wangenga mlaho eni to kwanza jeni uwe na jemzima mwanama Desire samahani mtimizi banu eni to kwanza ya jeni fanya ndongo na jemzima rika eheli mwanao mwaka urongo hapo rikanda wabatilaki nlaye mzima rikanda wabadidi nlaye mzima rikada ubombeni litereri nlaye mzima nwano wasaya mruna nlaiye yambebo Desire Tami mi mwanamme we mwanamme Desire ngodeyo ezi ya hatu bangu ni mwambie ukana mimi nsude ezi hanyu ndezi hatu sonti pia shanda bwarendo nayi na warende njema rijeli washukuriye riwaswifu sheka mrungu nlaiyo na jemrumme waeche ya jembe ukabwe Desire Tami sheka kungumanyo mitina ushinda no yualama ya ufenya batige grupu ya hunlaiya mrunaje hamzima banga mndo aswime hainaku ijobehwa nga mwaswime mwanama mtukufu Desire Tkanzani huzi se ndongo za huswari mwa zonti pia wazamba banu mauri yama delezina wali tukuza banu ya ukana haruma baina ya hoa ndonti pia wambangwa ulayao wahonese harumeze ndongo hizo ewewe ngo fikiri ya ukana wala wandu wafikiriyo hawala wandu atawajione baina harumeze ndongo zonti pia wajirende wandu harumezinu mwanama Desire maraba menji mwanama raya mtukufu haukaza banu ndokaya nga masikitifu maziro haukaya masikitifu nsikiti yao liho nyima ranya wako mori gamu aminukana wenga wenu hazi ya muhunu wa hao she masikitifu maziro nilaniyo harumwe mashababi wako mori wambangu wako zao ile lazimu ke video yafanyiwa jana ni hunde mashababi mfukare rihime banu itotsindamiwa miche rifanye video riwonese ukaya almuradi rilalikiwa nkodo ya maranya arele wanao hakika ezantabisha amrudindra jeze ilazimu ikeba ke mashababi rangu jana mashababi wanu warongowa warohe mashababi wa hamandami wala warongowe wambe ukaya
rangule lo rilalikiwa nkodo ya sivili haina mruna pange le kononde lahahe yalinue riwane kodo ya sivili haina mru yakena eshononde ihusha hahe yakena leso lahahe numtanibu hahe riwane kodo ya sivili ilensi ya hatu maudo wana hatu watijoye nshizwe kaundo riyenshi shema sikitifu majirobo wa Komori do kama shababi wa Komori rangu video yafanyiwa jana nema shababi wala narudina jana wajibu video mbili ndaru lelo kabidi nikeni hunda shababi bani hangu ulongazija yafanya responsi ya ujibu ya mashababi wana ya wambi ye ukaya ngasi tayari si mashababi wa Komori ya ukaika ijankodo ya sivili ngasi tayari Ricardo kautsinzana ngarjo utsinzana Ricardo kautila na mro malahoni hatu ritina ne mro malahoni hatu heni joka falelo ya felelo noensi hatu owana hatu waje wayenshi harumanzi shema sikitifu maziro do ukati jangaje wamicheraiya wako mranya nsunda ranya ya numbisa harumankodo hamadai da yenkodo inu minsuwa nilamemba ajua mitsameu shemwa niluye mwana Mkomori yabu tika fikiru kana nga mhundo mashababi wambe ukana wallahi hata wallahi wajuse na makononde wambe ukaya nkodo ya lelo rijipanga si mashababi riwane kodo riwane kodo ya sivili paswa mwaminu kana ekeri wana kodo ya kisivili ya budo bahanu ensi hatu ijobadiliha rahare jawana nkodo ya sivili heni hitwa shapulonzi yani wallahi no wingu ensi hatu keno badili ya homa na madezire gamparu abora hawe janu kunusa swala gamparu mashababi video yinu imwasulisha ninyi mashababi haina mruya yanuwe kononde na shononde bale lori laliki wankodo le lori laliki wankodo ya sivili na singa sitayari nenkodo ya sivili misa tijipanga nezono desango ugarini yangu mwana madezire yona kanzanu uzise yabo heli na ile wadumwe fursa ilo banu ngelazima swa Komori rifanye exemplar hama de yabushini wahenda watawatoa ya raisi mbushi wakaziwa raisi mrajina ya rumawensi yodelwa johanza insi yatu ekanga zida unai ya raisi rishanje raisi manama mtukufu Desire maraba menji manama rainya mtukufu aminukana mwengoni mwensinu ngabwandu watu yelewa aru mwensinu akaya lelo yinu yensinu azali ngwanzo ya perse ya wasuli 2030 abo ya urumi ya mbabiza wandu waje warishangaze warirende ndushizo hindu iliri daze azali ya perse ya wasuli ukando ranzorende genga mparo ma opposition nane mashababi wa Komori riwambie nukana karna ujua rishangaziwa beka rishangaziwa azalengu do perse ya wasuliko kando ya nzoende banu wopulwa wandu wajewa denegre wa Komori wasubutoa shemeza ebonga mimi wa Komori ngari parawe mashabibi wa Komori rimwambie nukana na mulezo nonde na sibai team national identity makononde ilihena mru yake na kononde reulo garni hahe ya ule shononde reulo honziani yake na national identity ili riyeshi haruma guerre civile ba rilalikiwa nkodo ya guerre civile na singar jipani yao mitsuambukana hogarni hangu hunu tijipanga hazononde haina mrujo njilia hogarni hangu hunu aminukaka no shinda ya ndreme amjotileni mreme tafadhali utizitowe tuonesa sinautowezo nonde tafadhali tuonese haruma namna haruma imaji inurenda au utizitowe bayon zero ya utowe ya onesa mabiri ya onsi pia lansi utizitowe lansi utizitowe lansi utizitowe mwana Desire lansi utizitowe bayonoti njema ya onesa hadisi hamanda hizo haruma direct linu usa gaweneze sula hazaho bomwana ma yabo sokanizo shautizitowe bomwana ma bayonziro otwanza none sandro ezo nonde nlonizo ogarni hangu
Akamitsa tujipanga akam aminuka shinu jihadi isho ni wanao mwanama mtukufu wa aminukana marahaba menji wa Komori mjoka mridungao wanadamu ziwi na ziwi mridungao ngarjoboshelao marahaba menji na ushukuria wanama wa chaîne libre de Comores habari za Comores asemsambeni Comores dunanoz Comores actualité na necessity mbali scoring za levu za hatu zi sambaza kar aminukana toujours désiré Laurent Désiré toujours vivant na singa sibanu arijipanga wallahi rijipanga nasir jipanga garde recharge ezombo zatu ogarni hatu ebonge maminukana hena malare ndao garjore manzima she abili garjorema wassalamu alaikum amadeli mjuao na henda ya mbushiriani Desembre njema 31 njema no mwaha wa nyumeni rijoka wendelea rangu maudu na mbushiriani mwema waheri na baraka na afya na usalama mwishia alizo ya ukana Desire ya kauzitekeleza banzonsi pia namna na kahwenda ya umwambia ukana yoti njema ya uone sazila zombo ya lonizo hamadeli mzijwa unyonti na damine mwanama garimbushiriani usiku wema waheri na baraka na afya biidhinillahi karim amin de amani diyo rajo yanza harumensi shaika ija karati za amani harumensi ngawanza wakeza ufujari obonge hamadele mwana Desire ya zamba fi amanillahi karim amin tiziyabo mimi mwanama mwambiukana wallahi no wengu tijitoa fidia arensi yangu tijitoa fidia hoa Komori wonsi pia roa lobonze watusubutu jabanu nao no wajobanu watusubutu rongoa mi Desire nga mimi Komori wallahi ta wallahi tijitoa fidia ngam aminukana sinaure mbili ngam jore manzima ndibe ya bili haukati garde zononde hogarini hangu jeshi la Komori ngam ndoka unarete mrengezo no dezangu ziloferi yangu sha inukodo ya civil jeshi na mtrawe bari rijipanga nezo no dezatu rihulu ezo no delelo rihulu haina mbahindu ya urumia harma hatwari rihulu haka kar aminukana enkodo rizika rekodo karti wahara siti wanaziromba mbuzi riamine enkodo bonge mwanama mtukufu ngamrengo risala ino nibeshe mwanama mtukufu wamba fundi Bilali afanya video jana kwa ngamu mtukuzo ngamu mstehi be fundi wa dini haone sokaya Desire obahanwe message ino ni laseo ge video tahe samaha o andruwala mwanama fundi Bilali ngamu mtukuzo ngamu stehi miti mruwa utasamaha mruwa utasamaha wa Komori wa aminu kawanu wanuwana wa Komori wako zao shafundi Bilali miti mruwa utasamaha ya wandu kao kwa tueleoke mwana Komori nguralwa hitwa kwa tueleoke mwana Komori ngiaru matambu nge kwazi mwana mafundi Bilali ngojosami ba miti mru wa utasamaha haruma wandu wanshangaza ngami tayari na miti jitolea na miti jaswime na miti jipanga mwana mafundi Bilali tijipanga gojujo fanye video yabo wambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shati jipanga ngami fieri tijipanga ngami tayari tihulu hena zana za ujirumilia za ujidefende ngami hogarni haze ezombongizo garni hangu ngami jidefende wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karjona na wakati wa satena ikala kalmauti harihiza ze jamaa pia salam asantun marhaba minshi